Ogiye kubaha ikaze inshuti bakuzi ba Perezida TV aho muherereye ku isi hose. Kinshasa, Perezida wa Israel yasuye Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Bya bindi amenyereye byo kuvuga ngo u Rwanda rwaraduteye ndetse n'ibindi byose, ngira ngo murabyibuka neza ubwo Perezida w'Ubufaransa yasuraga iki gihugu akaganira akabwira Tshisekedi uburyo ari we wari ukwiye kurinda igihugu cye aho gurashinja ibihugu by'amahanga. Perezida wa Israel nawe akaba Yanze muri ya Perezida w'Ubufaransa nta gushinja u Rwanda, akavuga ko ashyigikiye ibiganiro biyobowe n'abanyamerika kandi akabasaba ko isi yita kuri intambara aho gukomeza kubyirengagiza. Bimeze bite rero? Reka tugaruke kuri iyi nkuru yose uko yakabaye mu gihe uyu Perezida wa Israel yagaragaje ibintu bisa nkaho bitari ugushinja u Rwanda cyangwa kunenga Kigali ibikomeje kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe ariyo ndirimbo ihora mu kanwa ka Tshisekedi. Twize cyane rero muri iyi nkuru yose uko yakabaye. Perezida w'igihugu cya Israel Isaac Herzog kuri uyu wa kabiri tariki ya 11 Ugushyingo 2025 yagiye uruzinduko rw'akazi i Kinshasa, umurwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uru ruzinduko rukaba rwaye rugamije gushimangira umubano hagati y'ibihugu byombi usanzwe warashyizwe ku rwego rwo hejuru, n'ubu ngubu ukaba wongeye gushyirwamo imbaraga na Herzog wa Israel ndetse na Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakaba baherukaga guhura mu mwaka wa 2021 i Yerusalemu ndetse no muri Mutarama w'uyu mwaka i Davos mu Busuwisi. Nyuma y'ibiganiro byahuje abo bakuru b'ibihugu bombi muri site de l'Union Africaine, Perezida Isaac Herzog yatangaje ko baganiriye ku ngingo nyinshi zifitanye isano n'inyungu z'ibihugu byombi. Agaruka ku bibazo by'umutekano muri Afurika yo hagati, yavuze ko ibibazo bitari mu burasirazuba bwo hagati gusa, kandi ashimangira ko ibihugu bya Afurika bikwiye ubwabyo gukemura amakimbirane bifitemo uruhare. Ku bijyanye n'amakimbirane ari hagati ya Kinshasa na Kigali, Perezida wa Israel ntiyigeze anenga cyangwa akaba yaca urubanza ibikorwa bya gisirikare by'u Rwanda binyuze mu mutwe wa AFC M23, ahubwo yagaragaje ko ashyigikiye uruhare rw'abanyamerika mu gushaka amahoro, kandi asaba ko umuryango mpuzamahanga wita cyane kuri iyi ntambara kurusha uko wita ku bibazo biri mu burasirazuba bwo hagati. Mu magambo yagize ati, Israel igomba kugira uruhare rukomeye kuko Afurika ifite agaciro gakomeye kuri twe. Nta mpamvu n'imwe ibihugu bya Afurika byakomeza kudutinya cyangwa byareka kutwegera. Nyakubahwa Perezida, amakimbirane ntabwo ari mu burasirazuba bwo hagati gusa, ubwo yavugaga hari iwabo, kandi nizeye ko Afurika yo izashobora gukemura ibibazo byayo ubwayo. Nshimira Perezida Donald Trump ku bushake n'uruhare agaragaza mu guharanira amahoro hagati y'igihugu cyanyu n'u Rwanda. Ndasaba ko isi yareka guhanga amaso cyane kuri Israel, ahubwo igakurikiranira hafi iyi ntambara. Ni icyubahiro gikomeye gukorana nawe nshuti yanjye mu rugendo rwo gusubiza amahoro n'umutekano mu gihugu cyawe, kugarura amahoro. Perezida Isaac Herzog mu kiganiro n'abanyamakuru hamwe na Felix Tshisekedi niho yavugiye aya magambo. Ni ku nshuro ya mbere Perezida Isaac Herzog agira uruzinduko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uru ruzinduko rukaba rufite intego yo gukomeza gushimangira ubufatanye bwa diplomasi n'ubukungu bwa Israel muri Afurika no gutsura umubano hagati y'ibihugu byombi. Mu magambo ye akaba yakomeje agira ati, ntawabihakana hari amahirwe menshi dushobora kuba twafatanyamo, twagiranye ibiganiro byimbitse, kandi ndishimye cyane kuba ndi hano kugira ngo twagure icyerekezo cyacu cy'igihe kirekire. Twanyuzwe cyane n'icyerekezo cyawe, kandi tuzakomeza gukorana mu kurushaho gukomeza umubano. Usibye ibyo, dusangiye indangagaciro zimwe, cyane cyane izijyanye n'ubutabera. Nshimira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itorwa ryayo nk'umunyamuryango uzinjira mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano guhera muri Mutarama umwaka utaha. Israel nk'igihugu giharanira inyungu z'abantu bose,
izakomeza gukorera mu nyungu z'isi yose muri urwo rwego. Dushimira kandi inkunga mwaduhaye mu nama y'umuryango wa Afurika cyangwa inkunga mwaduhaye mu nama y'umuryango wa Afurika Union Africaine. Ino amagambo yatangajwe na Herzog Isaac, perezida wa Israel. Uruzinduko rero rukaba rubaye mu gihe umubano wa diplomasi hagati ya Kongo n'u Rwanda uri mu bihe bigoye nyuma y'uko Goma na Bukavu byafashwe bigafatwa n'inyeshyamba za AFC M23. Nuko ibiganiro bya Rwanda bitagize icyo bigeraho, amasezerano ya Washington hamwe n'ibiganiro bya Doha nibyo bisigaye nk'inzira zifatika zashyizweho n'impande zose mu rwego rwo guhosha intambara z'akarere, cyane cyane irebana n'u Rwanda n'imitwe yitwaje intwaro nka M23 ndetse na FDLR. Ku bufasha bw'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amasezerano ya Washington yasinywe hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda yabaye intambwe ikomeye mu kongera kugarura ibiganiro bya diplomasi. Ibiganiro bya Doha byo bikomeje kuba bitegerejwe mu gihe Doha iri kureba uburyo ubutegetsi bwa Leta ya Kongo bwakongera kugera hose mu gihugu ndetse nuko imitwe yitwaje intwaro yashyirwa mu nzira y'amahoro. Ni mu gihe nk'uko twabikurikiranye Tshisekedi asa nk'uwavuye mu biganiro bya Doha, mu gihe Doha yo ndetse na AFC M23 bategereje ko yongera gufata umwanzuro wo kwisubiraho akongera kohereza intumwa z'igihugu cye mu biganiro by'amahoro bikomeje kubera i Doha muri Qatar. Ariko nubwo hari intambwe zimwe zigaragara mu rwego rwa diplomasi, ku butaka ibintu ntibigaragaza impinduka zifatika kubera iri tandukaniro riri hagati y'ibyemezwa mu masezerano n'ibibera mu bikorwa ku butaka. Amajwi menshi akomeje gusaba impande zose kubahiriza ibyo ziyemeje ku masezerano y'ibiganiro bitandukanye by'amahoro. Ngira ngo rero muriyumvira uko ibintu byifashe ubu ngubu, aho Israel yageze i Kinshasa aho gushinja u Rwanda nk'uko Tshisekedi ahora abiririmba mu ndirimbo ze zitajya zishira. Israel ikaba yagaragaje uruhande ibogamiyeho, ikavuga ko amahoro akwiye kugaruka, ariko ntiyigeze ishinja u Rwanda ibyaha nk'uko Tshisekedi yabyifuzaga, kuko ngira ngo murabizi ko Israel ni kimwe mu bihugu by'inshuti n'u Rwanda kimwe na Qatar, aho Perezida Tshisekedi akomeje kugenda acengera gake gake kugira ngo arebe uburyo abakunzi b'u Rwanda cyangwa ibihugu by'amahanga by'inshuti n'u Rwanda bifatanya n'u Rwanda mu by'umutekano ndetse n'ibindi byose yabyinjiramo nawe akareba uburyo yagambana. Ariko sinzi niba bizamuhira Facibeto bizaguhira, ntago mbizi. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, mukomeze bane natwe mukanda like, subscribe na share, ubu dukomeze twibanire 5 kuri 5. Ndabakunda cyane, muri abagaciro. Peace up.